ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agodong kami kinmari ispi italakay. Enya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Ewan mo kiday. Nukasta nga raw, si kapay laang ti pangitalkak iti istor tayaw. San kumata kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't makita dagijay ka. Ha? Kasta ka day? Adto'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti istor. Di mo panpanawan asaan anak kakandadaw. Amumat nga agraira manan dagiti agtatakaw. Uwan bakit? Amok daytan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supli nga itid mo kadagiti customer. Uwan, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam? Ken saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay mari ispay. Ay uray siyak maray, sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya maray. Anya ti planaw. Agperstrip ta kuma. Anya oras ti first trip ita maray. Alauna maray, may mayat metlaeng no agperstrip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanen ti last trip. Adapay doa nga oras ta maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo tata. Ha? Naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Enya tigatangam. Adalo yo tata. Adapay, manuaya. Sa nga gasot ko matata. I-type mo nga ro din tinumber mo dito, eh. 09, 110, 11, 12. Aday ka. Na-type ko, tata. Regular 100 anya. Tata. At itibayad ko. Ay nawa, uray saan mo nabayaran basan? Ha? Yan tangay siksi, kan napintas ka, mate. Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di, tata. Wen, basta di mo ibagbagay ti sabanya. Sikreto talaga doon na ito, ya. Okay, tata. Sikreto talaang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik na pintas? Nalaka ka pa yung kasarsarita. Hay, makabanog laki din ti agbiyahe. Anusam saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagak laang mat anabanugak lakay. Kumusta ti istor? Ada ka di mo lang gimatang. Adaw, Medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din, bakit? Basic lang na kita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't kulang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti istor. Ay nawa, awan pagdanagam bakit? Saan ka malugay? Tamok tar aramiday. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak kaw. Anya timbaga na. I-deliver da kanu ti bagas nga order kaw. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laang ata da parikot anak kaw. Ay no, anya ti parekot, nanang. Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay apagbayad ko iti supplier? No adda kwartam dita, pautangan nak kumapay anak kaw. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige, ikan kayo ti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumutin kada kayo, Ay na,
Agyaman naklaunay, taadda ka at tumultulong kanyak. Nay, nagadumot tin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok na kita, Maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen, Maray. Ngimmi na tanang hinamati krodo ita. Kimurang ki di ti kwartak. Iso adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw. Aksyonan kumamatan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy laang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kastoy a klase ti bagas, Maray. 1,400 day ta, Maray. Ay i-reserve mo man ti maysa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak ko. Diyak kayat ka ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda. Asino ti sirsiri pembasa? Ay, nawaw! Adda kayo matgayam di tananalinda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita engka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod, Nana? Pasensya kayon Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Adda iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre no ni Nana Linda matgayam ti agbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pa'y 250 ti may sa kilaw. Anya ti kaya mau, legs win wings. Wings lahat na, Nana. Mabait lang nga raw tamangirwarak, Jusel. Anya ti imbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy ka no, ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta aplano da. Kung nga ron, nanang, matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Rusyak, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak nagbiyahe. Anya, Agbati aklatan, tapno ada timang bantay dito istaw. Mapantayo kiti tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin na ti makaamong agpalawag katakwada. Agrubwat kamin iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no adda pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, testor tayaw, si kati makaamaw. Uy, bakit? Kasti kanayon ko ngay baga, bilangam ana imbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. No. Amulak mo't kahit bakit? Nung may papaniti kwartakit sa anak nga agpalugay. Okay. O may kayo, nanang. Nag-text na ang sa to. Agrubot tayo kanon. Word, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamen. Anusam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, Tata. Ha? Si Kamalan, Josel. Nakita nga adagayang bagas alako yo, Tata. Ada, gumatang ka. Manuti half kaban aya, Tata. 1,400 lang. Ay nawaw, kurang matgayam ti kwartak dito Manuti kwartam di taya. 800 lang, Tata. Sige, mabalinin di ta 800 basang. Sigurado kayo, Tata? Wayne, di bali ata na pintas kinsiksi ka mate. Ni Tata talaga, bulero. Pagnaw, ti bagbakan niya. Awan sa matimang bagkat iti bagas. Ay, day tamanin ti may sa pariko, Tata. Ayan nga minan, ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, Tata. Medyo atayo gayam. Sige, itulog ko ti bagas iti balayaw. Mangrikepak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo basang.
Sa dino tinagapwam Castro. Iti ayan na Josel, Mare. Ay nawaw, anya ngay tinaramid mo iti ayanda Josel. Intulod ko ti bagas a ginatang na, Mare. Na, apay nga intulod mo pa ilaang, kat adamot motor ti kapsat na. Tulong ko matingkin ko na, Mare. Ay nawaw, no sexy abalasang, kaya't nat itumulong, ngem idi siyak tinagpatulong ken kuana, di na pulos kayat, uto-utumot gayam da ito alakay. Anyati ko na, Mare. Ay adda ayamot. Uto-uto ko nam samay. Asino ti uto-uto? Ay kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo bakit? Okay laang may tlakay. Ado kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga kakapsat. Kandag iti aga-abirat. Si kalaang ti awan. Ay, kastaya. Kasanaw, di mo ngamin kayat ti sumurot kada kami. Wen, tadak kaya ti mabambanog bakit? Ada nga road service. Saan kamot amagmag na? Di ba, atan alpas mitin. Bumawi aktulatan no sa marunaw. Daytoy laang tinaurnong a koleksyon, Kastraw. Wen, bakit? Ay nawaw, apay aday to'y laang. Apay ka din, bakit? Di ko nam kanya ket ado naglakwam. Naksayan mo ti bagas, ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti rasrasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw, kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talaan, bakit? Sa anak mutin ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mat no inlibrim iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak arim-rimwar, hindi awan kayaw. Ure sa ludsudem ti kumarem. Apay nga ron akas to'y laang ti sils mo. Kurang daytaw eh. Amangan numabangkrapan ti negosyok maray. Ay wan, nangag mo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo maray. Anya ti maipapanken lakay ko maray. Tinangag ko apagsasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kanog nila kay mo. Oto-oto. Tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay amaray. Isu maglagayam at tunggal iso ti agbantay ka basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa ama kagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasan ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagayam ang dagiti lako yaw maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na bakit? Wala tawanan kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dagis nga rarabidak, bakit? Tikunam kaday kat saan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw. Ay, bakit? Laklakayan ka nga uto-uto. Gaputa na pintas kan 6 city customer. Ilibrim tilako tayaw. Di ka agpampanunot, Kastraw. Bakit? Si kagayam timang bangkrap iti dayta asari-sari store. Anay yaw. Hindi nakalabigusan ng kaslaubing. Bakit? Nakababayin ka na iti lumablabas. Singi raw, no asino man dagita nga inliblibray. Bakit may kababayin? Singi ram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga. Anyat nagabaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawon nyo ni tatang. Wana, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tilako tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No sexy kan na pintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam daytang aramid ti amam. Ne, dakas ti kastang aramid na nanang. Daytang arawd, kasla saan alakay. Hay na, talaga nga agburak ti darak iti daytang amam. Isumat ti mang bangkrap iti store amano atawan nga inrigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man dagiti inlibre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana.
Kano saan na masingir dagi jay, talaga pagtalawak dito'y balay. Marmarwam day talak lakayan. Ay nawaw, anya ti aramida nyo dito'y balay, Tata Castro. Imayak tag singirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Te, bayad na kitila ko, mingin inted puking ka. Ay nawaw, intedyo sa itan, singiran nyo malaga niya. Masapul nga agbayad kayaw. Tano saan? Sakti pagtalawan ni bakit kaw. Da kayo mo tinagdesisyon amang ilibre kada kami. Aping agsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayaw tap no masulbar mo ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawan nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumawit ah. Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay 500 laang. Isupay lang ang tinaornong bakit? Di ka mananagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotiin libre aya. Aduda bakit? May saditan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan bakit? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko na ijay bakit? Singiram dagiti agul digger. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. Ah, No saan mo ida masingir, pasensyakan. Ngam si ti pagtalawag, kastraw. Ditakan, maasarak ang makakitkita iti panagruprupam. Kanya nga ita. Nakaungatin ni nanang kada kayo, tatang. diyak mit impagaraw amamuan ni nanang mo ti maipapaniti day jabanag anak ko. Biddo, ti kasi hinaramit yaw, tatang. Sak pa yan parikot ita. Agsingir kayo. Ta seryoso ni nanang itinaibaga na, tatang. Talaga pagtalawon da kayo. No saan nyo ang masulbar ti parikot ng inaramid yaw. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise. Ay, nawaw! No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan, at daragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.